ubwo ni ku munsi wo kwa mbere kugera tariki ya 16 Kanama mu Rwanda azabera irushanwa rya tennis ry'ingimbi n'abangavu batangeje imyaka 18 baturutse hirya no hino ku isi. Ni irushanwa riri ku rwego rw'isi rigiye kuba ku nshuro ya kane ryiswe ITF World Tennis Tour Junior Grade 4 cyase ni irushanwa rigiye kuba nyine ku nshuro ya kane. Irushanwa rero rikaba rizaba mu byiciro bibiri bagabanyije mu byumweru bibiri. Icyiciro cya mbere kizaba kuva tariki ya 4 kugera tariki ya 9, hanyuma icyiciro cya kabiri kibe kuva tariki ya 11 kugera ku tariki 16. Hanyuma uko gahunda zahagaze, ubwo uwa mbere muri ibi byiciro byombi azegukana amanota 60 nyine. Ubwo abantu bazi bya tennis barabyumva neza cyane, ugazahita yiyongeraho amanota 60. Ubwo rero irushanwa rizaba rikomeye cyane, rizatangira ku munsi wo kwa mbere tariki 4. Hanyuma reka tuve muri tennis twerekeza umupira w'amaguru. Guhera ejo hashize, ubwo ni ku munsi wa 4 tariki 31 Nyakanga, abayobozi b'amakipe y'icyiciro cya mbere mu mupira w'abagore bahuriye mu mahugurwa agomba kumara iminsi 3 agamije kubongerera ubumenyi ku bijyanye n'imiyoborere no gucunga amakipe kinyamwuga. Amahugurwa rero ari kubera muri Hilltop Hotel ayobowe n'impuguke za FIFA, harimo bita Thubelihi Sibanda w'umunyanamibia ndetse na Almeri Azal Slavani w'umunyacomoros. Bakarero bayoboye aya mahugurwa ari kubera muri Hilltop Hotel. Rero barimo baragenda bigisha uburyo abayobozi b'amakipe barimo bategarukora iby'umwihariko bayobora amakipe yabo kinyamwuga. Hanyuma reka tubongaho ku munsi w'ejo hashize ekipe ya Zira FK ikinamo umunyarwanda Mutsinzi Ange. Ku munsi w'ejo yari ifite umukino ukomeye cyane wa Europa Conference League na ekipe ya Hajduk Split yo mu gihugu cya Croatia. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda yimwe visa ku munsi w'ejo niwe ko bageze mu gihugu cya Croatia akimwa visa yitwa Schengen. Ni visa ikoreshwa n'ibihugu byinshi ara ku mugabane Burayi. Yarayimwe rero bituma uyu mukino adakina umukino bari bafite ku munsi w'ejo, nako ekipe ye yahise itsindwa ibitego 2-1 n'ikipe yitwa Hajduk Split yo mu gihugu cya Croatia. Ubwo rero ikipe itesezererwa kuko umukino wa mbere uko wari wagenze ekipe ya Hajduk Split ndetse na Zira FK bari banganyije igitego 1-1. Birangira rero uyu musore w'umunyarwanda adakinnye ndetse n'ikipe ye itesezererwa muri ubwo buryo. Hanyuma imikino y'inshuti irakomeje. Ku munsi w'ejo nibwo umukino wa mbere watangiraga. Ekipe ya Mukura Victor Sport yari yakiriwe na Bugesera hariya mu karere ka Bugesera. Ekipe ya Mukuru itsinda Bugesera ibitego 2-0. Ekipe ya Mukuru mu ngamba rwose ni ibitego by'umusore witwa Anvin ndetse na Patrick niwe watsindiye ekipe ya Mukura Victor Sport. Itangira neza umukino wabo wa mbere wa gicuti. Bugesera yakinaga umukino wa gatatu wa gicuti. Ubwo rero nabo bari kugenda bareba uburyo gahunda zahagaze. Mukura ni mu makipe azabateye ubwoba, yateye umupira mwiza cyane rwose ku munsi w'ejo. Ni nako uyu munsi imihanda yose iraza ko yerekera mu karere ka Nyanza. Ekipe ya Rayon Sport Football Club iraza kwakira ekipe ya Gasogi United. Ni match ikomeye cyane iraza kuba ku isa 9 hariya mu karere ka Nyanza. Gasogi United babukereye ndetse n'abarero rwose babukereye, abantu benshi cyane bari kwerekeza mu karere ka Nyanza. Ubwo rero abafana batandukanye ba Gasogi United abo bita ba Kavantara, abo bita ba Mabipangu baza kwerekeza rwose hariya mu karere ka Nyanza. Niho iyi kipe iraza kuba ikinira na ekipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 9 n'umukino abantu baraza gukurikirana kuri 90.1 Radio 1. Ubwo nimuze kwabura ku isaha y'isa 9. Hanyuma kuri uyu munsi kandi mu karere ka Muhanga kuri stade ya Muhanga ekipe ya AS Muhanga iraza kwakira ekipe y'Amagaju. Ni match nayo ikomeye nyuma yuko ekipe ya Muhanga yakina umukino wa mbere na ekipe ya Rayon Sport igatsindwa yandagajwe ibitego 4-0. Iraza rero kongera kwipima na ekipe y'Amagaju kuri uyu munsi. Ni umukino nawo ukomeye. Ubwo rero bikaruko bihagaze mu mikino y'inshuti.
hanyuma reka tuve mu mikino y'inshuti hari abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'igihugu gatanu tuza tubabwire ese bihagaze bite ese iyi weekend baraza kuba bamerewe bate reka duhere muri Libya ku munsi w'ejo ekipe ya Bizimana Jihad kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Muvubi ndetse na Manzitseri vice kapiteni we bafite umukino ukomeye cyane na ekipe ya Al Ittihad n'umukino bazakina ku munsi w'ejo umukino rukaba ari banganyije ubusa ku busa n'ikipe yitwa Al Ahbal undi yari mu gihugu cya Libya bari gukina imikino ya kamarampaka bashaka ekipe izegukana igikombe cya shampiyona hariya mu gihugu cya Libya hagati ekipe ya Al Ahly Tripoli ndetse na ekipe ya Al Ittihad bazakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12:30 icyo bamenye nuko ekipe ya Al Ahly Tripoli y'abasore bombi ariyo ikiyoboye urutonde rw'aya ekipe atandatu ari guhatanira iki gikombe cya shampiyona ya Libya ubwo rero bikari kuganda zahagaze bazamanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12:30 hanyuma yitwa reka tuvangaho twerekeza mu gihugu cy'Ubirigi mu ekipe ya Standard Liège akina umukino w'umunyarwanda witwa Hakim Sabo nabo shampiyona yatangiye muri weekend ishize icyo bamenye nuko iyi weekend bafite match ikomeye cyane ekipe yitwa Dende EH na ekipe nayo ikina umunyarwanda witwa Nkurikiyimana Darley n'umukino uzaba ku isaha y'isa 12:15 ku munsi w'ejo nabo umukino ubanza ekipe ya Standard Liège yatsinze ekipe ya La Louvière ikinamo umunyarwanda witwa Samuel Gelet ibitego 2-0 uyu mukinnyi w'umunyarwanda witwa Hakim Sahab n'umukinnyi bari kugenderwaho cyane muri ekipe ya Standard Liège nako kandi ubwo ekipe ya La Louvière nari mbabwiye nyine ikinamo umunyarwanda witwa Samuel Leopold Marie Gelet nayo izamanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 2:45 ikina n'ikipe ya Gent bakina umunsi wa kabiri wa shampiyona nako kandi ubwo tuve kuri imikino turebe ku matransfer menshi cyane agiye atandukanye yitwa Mugisha Bonheur Casemiro umukinnyi w'umunyarwanda ukina hagati mu kibuga yugarira uyu mukinnyi yakinaga mu ekipe ya Stade Tunisien mu gihugu cya Tunisia uyu mukino rero byamaze ko birangira rwose na ekipe ya Al Masry yo mu gihugu yo mu Misiri ibihumbi 450 by'amadolari nibyo umusore yaguzwe akaba ari nawe mukinnyi w'umunyarwanda uguzwe amafaranga menshi niyo umunyarwanda uguze amafaranga menshi ibihumbi 450 by'amadolari ibyo yaguzwe ava muri ekipe ya Stade Tunisien yerekeza muri ekipe ya Al Masry umusore n'umusore bari kwitwara neza cyane by'umwihariko urebye mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'umwe mu bakinnyi mu by'ukuri ubona ko bari kwitwara neza cyane nako ku munsi w'ejo ekipe ya Entente Sportif Statifienne yerekanaga rutayizamu basinyishije umunyarwanda n'ubundi biramahera Bedi ku munsi w'ejo nibwo yerekanwaga ku mugaragaro muri ekipe ya ESTF yo mu gihugu cya Algeria muri presentation y'agatangaza rwose yarerekanwaga hanyuma amakipe yo mu cyiciro cya kabiri ari kwibaka ku buryo bukomeye cyane azana intwaro umunsi ku wundi reka duhere mu karere ka Rusizi ekipe ya Sport Football Club yasinyishije umukinnyi witwa Mutsinzi Claude yakuye muri ekipe ya Muhanga umukinnyi ukina hagati mu kibuga ngo w'umuhanga cyane pe amakuru akuye mu karere ka Rusizi ngo nuko ari umukinnyi uzafasha cyane umwe mu bafasha ekipe ya Muhanga umwaka w'imikino ushize nako kandi ekipe ya Espoir yo mu karere ka Rusizi nabwo amakuru ari nuko yamaze kurangizanya n'uwari kapiteni w'ekipe ya Muhanga yitwa Twagirimana Fulgence nawe yamaze kurangizana ekipe ya Espoir yo mu karere ka Rusizi birumvikana ko nabo ubwo bavuye mu cyiciro cya gatatu bamanutse mu cyiciro cya gatatu bavuga bati ntago tuyimerita ahita babyerekana bazamuka mu cya kabiri ngo bashaka ko umwaka utabaza bari mu cyiciro cya mbere umwaka uzakurikira uyu nguyu nayo kandi ekipe ya Mazi United yasinyishije umukinnyi uca ku ruhande nawe avuye muri ekipe ya Muhanga rwose abakinnyi yazamukanye bose bashizemo yitwa Harerimana Claude bakunda kwita Kamoso nawe yasinyiye muri ekipe ya Muhazi United
imyaka 2 nk'umukinnyi wa Muhazi. Ni nako kandi ekipe ya Muhazi iri gushaka umukinnyi wa ekipe ya Vision Football Club yitwa Hakizimana Mani, nta gihindutse araza gusinya umunsi nkuko nabikuye hafi cyane muri ekipe ya Muhazi United. Rwose uyu mukinnyi wakinaga muri ekipe ya Vision witwa Hakizimana Mani agomba gusinya muri ekipe ya Muhazi United. Ni nako kandi ku munsi w'ejo hashize ekipe ya Musanze Football Club yasinyishije umukinnyi wakinaga muri ekipe ya de l'Est, no umusore witwa Hakizimana Titi yamaze gusinya rero muri ekipe ya Musanze Football Club. Musanze nayo birumvikana ko imo iragenda iribuza mu ngamba gace gace. Nako kandi ku mugabane Afrika ku munsi w'ejo mu gihugu cya Tanzania nibwo hazatangira irushanwa rya CHAN, ubwo ni irushanwa ry'ibihugu ry'abakina imbere mu bihugu byabo. Rizatangira ku munsi w'ejo rero, rizabera mu bihugu bitatu, ni igihugu cya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Niho iri rushanwa rizabera. Umukino wa mbere rero uzabera kuri uwanja Benjamin Mkapa stade y'igihugu cya Tanzania. Nibwo umukino wa mbere uzaba ku munsi w'ejo, uzahuza ekipe y'igihugu ya Tanzania ndetse na ekipe y'igihugu ya Burkina Faso. Birumvikana ko ni umukino ufungura, uzaba ku saa moya. Ubwo rero abakunzi umupira tugiye kongera turyoherwe n'irushanwa ry'abakina imbere mu bihugu byabo. Nimwe mu marushanwa biryoshye kuko amashampiyona tuba tutareba kandi ariyo impano zikomeye cyane. Rero iki nicyo gihe cyiza cyo kwigaragaza, irushanwa rikurikiranwa cyane. Hanyuma tuve muri Afrika ndetse no mu Rwanda tuwageze ku mugabane w'Uburayi. Ekipe ya Tottenham Hotspur yamaze kumvikana no mu mukinnyi witwa Joe Palinya ndetse na ekipe ya Bayern Munich ko igomba kubateza uyu musore, umukinnyi w'umunyaportugal wari waragiye muri ekipe ya Bayern Munich avuye muri ekipe ya Fulham. Rero byamaze kurangira rwose, agomba gutizwa ekipe ya Tottenham Hotspur, ariko akazamo nicyo bita buy option clause, cyangwa mu gihe ekipe ya Tottenham Hotspur yashaka kumugura mu gutanga miliyoni 30 kugira ngo uyu mukinnyi yerekezemo. Medical test biteganyijwe ko igomba kuba kuri uyu munsi. Hanyuma yitwa Milan Skriniar, yari umudefenseur ekipe ya Paris Saint-Germain, yamaze gusozanya na ekipe ya Fenerbahce. Uyu mugabo miliyoni 10 nizo agomba gutangwaho ndetse n'amadonzi agasinya imyaka ine muri ekipe ya Fenerbahce avuye muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Nako kandi ekipe ya Manchester United yamaze rwose kumenyesha ekipe ya Rosenborg Leipzig mu gihugu cy'Ubudage ko ishaka umukinnyi witwa Benjamin Sesko. Ntagindutse ekipe ya Manchester United iratangaza, ntagindutse mu minsi mike rwose irasora bid yayo yitanga muri ekipe ya Rosenborg Leipzig kuri uyu mukinnyi w'umunyaslovenia witwa Benjamin Sesko. Ni nako kandi ekipe ya Paris Saint-Germain irashaka myugariro w'umuhanga cyane pe ukinira ekipe ya Bournemouth, n'umusore w'umunya-Ukraine yitwa Iyazabanye. Rero ntagindutse nawe ekipe ya Paris Saint-Germain iravuga iti wazuka dufasha mu bwugarizi bwacu cyane ko ekipe ya Paris Saint-Germain no mu ekipe adafite ubwugarizi bwiza cyane mu by'ukuri, ifite ababanzamo beza ariko abasimbura ubusanga nta kibazo. Rero bashaka uyu mukinnyi witwa Iyazabanye w'umunya-Ukraine ukina muri ekipe ya Bournemouth. Ni nako kandi ekipe ya Manchester City yatije abakinnyi babiri bakiri bato, yitwa Vitor Leis ndetse na Claudio Echevel, yamaze kubateza muri ekipe ya Girona. Ekipe ya Girona nayo ifitanye amasezerano na ekipe ya Paris Saint-Germain na ekipe ya Manchester City. Uretse ko ababosi bayo ni bamwe, rero abosi baya ma ekipe yombi. Ubwo rero Petro biragomba kwekeza muri ekipe ya Girona. Hanyuma Jacob Raymond amaze kuva muri ekipe ya Real Madrid yakiza muri ekipe ya Como, miliyoni 2,500,000 niyo yaguzwe. Sunderland yamaze kumvikana n'umukinnyi ekipe ya Chelsea yitwa Marc Guy, igomba kumutizayo ekipe ya Chelsea. Aubameyang ku munsi w'ejo yerekanwaga muri ekipe ya Olympique de Marseille. Hanyuma Angeli Mutabaruka mu gihe gukomezanya mureti, amakuru abari menshi cyane ababyutse avugwa mu bitangaza makuru ndetse no ku munsi w'ejo nyuma yo kavuye hano hari byakomeje kuvugwa.
Mutaruka nongeye kukwakira. Nanjye ndagusuje cyane. Umeze neza? Nta kibazo na. Kutatubwira se abari gufungwa bazira ikipe ya APR ngo n'inoti zayo bapekenye. Azira ikipe ya APR? Iyo ni dossier turaza kwinjira muri saa 5. Kugihora kubera ko harimo abanyamakuru. Abanyamakuru se? Ubwo batatu bamaze gushyirwamo tuzi. Ahubwo ngo ari umuntu bakuye munsi y'igitanda. Byari bikomeye cyane. Ibintu ntabwo bizoroha. Ntabwo bizoroha buriya. Bono tubaredi wanditse ikintu bawumva kabisa. Abarimo protokole nyinshi rwose. Bera byo ni protokole. Abarimo protokole nyinshi cyane. Ubwo rero icyo nanagusogongeza mu binyamakuru naga kantu kamwe mpita nkubwira n'ubundi kubijyanye n'abanyamakuru. Umunyamakuru yagize ati yihindura umwunganizi mu mategeko ajya no kunganira rwose. Nawe yakoze ibara rwose. Baramuyoye batakubwira ibye rero anandi makuru menshi cyane ngufitiye rero muri iki gitondo menshi cyane ubwo ni mukanya. Yego ni mukanya. Amfije rero amakuru ni menshi cyane. Nitwa Jean Bosco nesho mwakoze cyane kubana nanjye. Maxime nawe yakoze kumfasha kubanga bw'ibyuma. Angeli Mutabaruka mu gihe ukomezanya mu mureti. Makuru agezweho mu bitangazamakuru. Nanjye twongere ku isaha 5 kugera ku isaha y'isa 7. Mugire umunsi mwiza maye murongo.